Poštovani sugrađani, danas smo se okupili povodom smrti predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića. Pozivam vas da se učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi način sjetimo rahmetli Sulejmana Tihića. U ime Općinskog vijeća Visoko obratit će vam se predsjedavajuća Općinskog vijeća Visoko Mirela Mateša Bukva. Poštovani i ožalošćeni članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije, cijenjeni gosti, prijatelji, prisutni na komemorativnoj sjednici povodom smrti Sulejmana Tihića. Dozvolite da se u ovom tužnom trenutku pokušam izraziti posljednje riječi i osjećanja dragom predsjedniku Stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću. Moć smrti uvijek pokušavamo revitalizirati i gledati na nju kao neizbježno. Smrt uvijek doživljavamo subjektivno i nikad realno. Smrt je ta koja uzima naše najmilije i uvijek gasi jedan konkretan život s kojim smo bili povezani. Smrt predsjednika Sulejmana Tihića zasigurno će ostaviti trag na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sulejman Tihić je svoj životni i radni vijek proveo radeći u korist države i njenih građana. Bio je sudija i javni tužilac u Bosanskom Šamcu, radio kao šef konzularnog odjela ambasade Bosne i Hercegovine u Njemačkoj. Put Sulejmana Tihića bio je popločan trnju. Kao dio intelektualne elite u Bosni i Hercegovini, kao predstavnik akademske zajednice 1992. godine bio je žrtva i zatočenik u logorima. Njegov politički angažman i njegova borba za Bosnu i Hercegovinu ostavila je traga u političkom sistemu Bosne i Hercegovine. Bio je predan svom poslu, bio je odgovoran, savjestan i nikad nije bio čovjek koji je radio ono što nije rekao. Bio je odan i veliki patriota koji je naslijedio odgovornu ulogu od prvog predsjednika, a to je borba za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Možda i najbolji dojam o ovom čovjeku stičemo iz izjava ljudi sa kojima je surađivao i radio. Mladen Imadži kaže, bio je to čovjek širokih pogleda i čovjek s kojim se moglo razgovarati. Jednom postignut dogovor je važio, barem kada sam ja u pitanju. Mene gospodin Tihić nikada nije prevario i to sam smatrao velikom pozitivnom osobinom. Nedostajat će nam u političkim bitkama Bosne i Hercegovine, a u dobrom dijelu svoje političke karijere ja sam radio s njim. Gospodin Incko kaže, umro je veliki čovjek. Njegova mudrost, otvorenost i praštanje, te duboko ljudska orijentacija čovjeka bez mržnje itekako će faliti Bosni i Hercegovini. Gospodin Lukača kaže, Bosna i Hercegovina je izgubila velikog čovjeka i domoljuba. Gospodin Mur, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, kaže da je svojim radom pokazao spremnost na kompromis i da to nije slabost, već snaga. A to je ono što će nedostajati političkom životu Bosne i Hercegovine. Gospodin Bond, nekadašnji ambasador SAD u Bosni i Hercegovini, kaže, Sulejman Tihić je bio veliki Bosanac i bosanski političar. Značajna politička figura koja je po meni predano i marljivo radio kako bi svima u Bosni i Hercegovini bilo dobro. Na njega se uvijek moglo osloniti na traganju za kompromisima. Shvatao je da, ako želite da Bosna i Hercegovina funkcionira, svi moraju ponešto dati, a puno više da bi se dobilo. Bosna i Hercegovina je izgubila velikog sina i nadam se da ima drugih koji mogu nastaviti tamo gdje je on stao. I za kraj, gospodin Lajčak kaže, Sulejman Tihić je bio miran i staložen čovjek koji uvijek razmisli pa izgovori. Bio je i u najtežim trenucima pribran i kao takav bio je faktor stabilnosti na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Poželio bih da političari u Bosni i Hercegovini, sada kada Tihića nema, nastave njegov stil ljudskosti u politici. I to je nešto što sam oduvijek cijenio kod njega. Dodala bih još da će zasigurno ostati u pamćenju kao veliki političar spreman na kompromise i da ga zbog toga treba cijeniti. A na svima nama je zadaća da nastavimo izgradnju demokratske i nezavisne Bosne i Hercegovine. Svoj životni vijek završio je tiho i dostojanstveno.
a za sav njegov doprinos posljednje hvala. U ime Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Visoko obratit će vam se član Općinskog izvršnog odbora Stranke demokratske akcije Visoko, Amir Zukić. Dana 25.9.2014. godine u 19 sati i 20 minuta u 63. godini života preselio je na ahiret Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sulejman Tihić je rođen 26.11.1951. godine u Bosanskom Šamcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1975. godine. Do 1983. godine radio je kao sudija i javni tužilac u Bosanskom Šamcu, a od 1983. do 1992. godine bio je advokat. Od aprila do augusta 1992. godine bio je zatočenik srpskih koncentracionih logora u Bosanskom Šamcu, Brčkom, Bijeljini, Batajnici kod Beograda i Sremskoj Mitrovici. Od 1994. godine do 1996. godine radio je kao šef konzularnog odjeljenja ambasade Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj, a nakon toga do 1999. godine kao ministar savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska od 1996. do 2002. godine, a u periodu 2000. do 2002. godine bio je potpredsjednik skupštine tog entiteta. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić je izabran u mandatnom periodu 2002-2006. godina, a od tada do smrti bio je predsjedavajući, odnosno zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od samog osnivanja Stranke demokratske akcije 1990. godine bio je njen član. Bio je predsjednik Općinskog odbora u Bosanskom Šamcu, član glavnog odbora i potpredsjednik stranke. Na trećem kongresu Stranke demokratske akcije 2001. godine izabran je za predsjednika stranke. Za predsjednika stranke biran je na četvrtom kongresu 2005. godine, a petom kongresu 2009. godine i konvenciji 2013. godine. U povodu obilježavanja 6. aprila, dana oslobođenja Sarajeva, 2008. godine dodijeljeno mu je priznanje za promoviranje tekovina antifašizma, a odlukom općinskog vijeća imenovan je počasnim građaninom Bihaća, Banovića, Živinica, Odžaka i Klade. Oženjen je suprugom Jasminkom, otac je 3 djece, Anvara, Emira i Jazre i djed unuka Emine Selme, Semine, Emira i Lamije. Prerana smrt predsjednika Sulejmana Tihića je veliki gubitak za Stranku demokratske akcije, Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. Sulejman Tihić je bio dobar čovjek, uzoran otac, suprug i djed i veoma odgovoran i sposoban političar. Predsjednik Tihić je dao nemjerljiv doprinos procesima reintegracije Bosne i Hercegovine, pomirenja, obnove povjerenja među narodom i građanima narušenog agresijom na Bosnu i Hercegovinu te izgradnje institucija Bosne i Hercegovine. Pamtit ćemo ga po pregalačkom radu i borbi za prava prognanih i raseljenih lica i drugih žrtava rata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, posebno na području entiteta Republika Srpska. Zauvijek će ostati u sjećanju njegovi hrabri i beskompromisni istupi u parlamentu entiteta Republika Srpska, kada se vodila oštra borba za uklanjanje političkih i sigurnosnih barijera za realizaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njegov mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine obilježen je najznačajnijim reformama u Bosni i Hercegovini od Dejtona do danas. Reforme u oblasti odbrane, sigurnosti, vladavine prava, financija, carine, jedinstvenog ekonomskog prostora, ljudskih prava i drugog. Bilo je moguće ostvariti značajno zahvaljujući njegovoj liderskoj ulozi i zalaganju. Te reforme su značile početak evropskog i NATO puta Bosne i Hercegovine. Sulejman Tihić je vodio politiku kakva je potrebna Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, ali i svim drugim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. Bio je borac za istinu i pravdu, što je nužan uslov za izgradnju povjerenja. Zalagao se za saradnju, izgrađivao dobre odnose kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu, Evropi i svijetu. Dok svoje realne i umjerene politike bio je poštovan i cijenjen čovjek širom svijeta. Bio je sagovornik svih značajnih svjetskih lidera kako na zapadu, tako i na istoku.
Nakon historijski potvrđenog lidera i učitelja svih nas, ali i Izetbegovića, 2001. godine u vrlo turbulentnim vremenima po SDA preuzeo vodstvo velikom i moćnom strankom, uspješno je vodeći sve do prerane smrti. Iza njega ostaje snažnija država Bosna i Hercegovina, snažnija stranka Demokratske akcije. Na nama je da taj put nastavimo. Ostaće upamćeno kako se Sulejman Tihić hrabro, uporno i dostojanstveno nosio sa bolešću, a u isto vrijeme rješavao teška pitanja zamršene bosansko-hercegovačke političke stvarnosti. Njegovo pismo glavnom odboru stranke održanom u Goraždu 23.6.2014. godine je najbolji svjedok toga. Iako teško bolestan, našao je snage i glavnom odboru poslao poruke koje se tiču države i stranke. Tražio je da se čuva jedinstvo stranke, te poduzmu inicijative i prijedlozi od SDA kako stvari u Bosni i Hercegovini pokrenuti naprijed. SDA je ponosna što je na svom čelu imala takvog velikog čovjeka kakav je bio Sulejman Tihić. Molim uzvišenog stvoritelja da našem predsjedniku, rahmetli Sulejmanu Tihiću, podar lijepi dženet, a njegovoj porodici i svima nama snagu i savršenje. Knjiga žalosti otvorena je ovdje, a poslije komemoracije bit će postavljena u holu prostorija stranke Demokratske akcije Visoko. Pozivam predsjednika općinskog odbora stranke Demokratske akcije Visoko, Halima Zukića, da se prvi upiše u knjigu žalosti. Svi ostali koji žele također mogu se upisati sada u knjigu žalosti ili sačekati kasnije da to učine u holu stranke Demokratske akcije Visoko. Hvala vam.